Veliki broj nezadovoljnih građana okupio se na administrativnom prijelazu Jarinje zbog pojačanog prisustva specijalnih jedinica ROSU i najavljenog uspostavljanja reciprociteta od strane vlasti u Prištini. Na administrativnim prijelazima Brnjak i Jarinje raspoređeno je više od 20 vozila specijalnih jedinica kosovske policije. Na terenu se smjenjuju straže specijalaca ROSU, među kojima se nalaze snajperisti sa velikokaliberskim puškama. Srbi sa sjevera Kosova blokirali su prelaz Jarinje u oba smjera, a snimak koji je nastao na administrativnom prelazu Jarinje otkriva da ROSU ipak ne može uplašiti istrajne građane. Vidi se da okupljeni Srbi nemaju nikakav strah od vojnika, čak su i ismijavali pripadnike ROSU i rugali im se, a snimak je objavljen na Facebook stranici Borbeni efektivi. Broj Srba okupljenih na prijelazu Jarinje danas je znatno veći nego tokom jučerašnjeg dana. Oni su, kako se vidi na snimku, u dobrom raspoloženju i sa psovkama dočekali smjenu straže. Činjenica je da su vlasti u Prištini najavile da počinju sa uspostavljanjem reciprociteta prema Srbiji. Izazvalo je veliku zabrinutost i revolt građana srpske nacionalnosti.